Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rajasati kepada semua para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir yang batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Sanila hadrati wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Rajasati wa rohaniyati semua para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin, di luar maupun di dalam diri saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Capek itu cahayu tertingkap bikin kok larang pendidikan masuk ini bisa putar beri muat idin dari ayah Cing ngaji lho, cing ngaji tak eleni iya engko ae ndang rono sik ngaji sik aku ndang ta tindari iya bersih heeh aku mulai larang iya ayo beri ya beri kemapan masukin dan sponsor lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi kepriye anak kita iku nyento nindakake sira anna af'ala ing sak temene pira-pira penggawean Maula Bendara subhanahu wa ta'ala mukhallifatu iku nulayane af'alu ing penggaweane syai'in ing suwiji-wiji minal maujutahi ing kitane pira-pira bangkang maujud li annallahu lan sak temene Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu iku agawe Allah asya'a ing pira-pira perkara bila wasitatin kelawan tanpa lantaran wala ilatin lan ora nganggo alat. Innama amruhu pestina utawi ida arada syai'an perkara ne Allah tetekalane ngarepake Allah syai'an ing maujute ing suci-suci ayakulu ing
nyentaki dawuh Allah maring syai kun fayakun ana sira mongko utawi fayakun perkara iku bakal maujud. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menciptakan sesuatu ya tidak melewati lantaran atau siapapun. Dalam kitab Jawahirul Kalam yang disebutkan ini, Allah kalau mau menciptakan segala sesuatu apapun itu tidak pakai alatnya. Karena Allah Subhanahu itu maha kuasa. Dia mengucapkan idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun, maka jadilah jadi. Makanya jadilah Nabi Adam, jadilah malaikat, ya. Jadilah langit dan bumi. Itu karena kehendaknya Allah. Karena kuasanya Allah. Saking maha besarnya Allah. Ya, saking maha besarnya Allah. Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Ya, sak geleme Allah, suka-suka Allah lek bahasa kerene. Wa annahu lan sak temene Allah yaf'alu iku ora gawe syai'an ing Allah ing suwiji-suwiji lih tiyai lan hajati Allah ilahi maring syai'. Wa annahu la yaf'alu lan sak temene iku ora agawe Allah syai'an ing suwiji-suwiji abasan krana dolanan ai bigori tegese kelawan tanpa faidatin. Apa faidahe? Jadi semua di alam dunia ini adalah hajatnya Allah, karepe Allah. Karepe Allah nyiptain Nabi Adam, iblis, setan, ajajil niku menolak. Jadi tetap Allah laksanakan karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis, setan itu tidak mengetahui karepnya Allah itu apa. Menciptakan khalifah di dalam bumi itu menurutnya iblis itu apa, kan tidak tahu bahwa Allah itu yang maha tahu. Karena Allah itu lempeng-lempeng ae menciptakan Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa itu sangatlah penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala iku zat kang hakim. Allah Subhanahu wa taala zat kang bijaksana. Ya. Jadinya mudah-mudahan kita menjadi orang itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi arif dan bijaksana, selalu melayani umat, selalu melayani masyarakat, selalu melayani urip yang ada di luar maupun di dalam diri kita. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit ngaji ini ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama belajar ngaji ya, kitab Jawahirul Kalamiyah. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dan bimbingan langsung Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.